Nabi. Perang badan masanya Neyup rapi Yahudi Kafe kaji menghimpun Kaji kepung Nabi. Kafe kaji pegadang Nabi hanya tubit le Lehnya sujud bak Tuhan Kekalaman ilahi. Nabi laki bak Tuhan Bemenanglah perang sabi Lehnya Nabi gemecah Kegenggam pedang sakti. Nabi maju dalam perang Nejang tapu si kafe Hamzah kalah tuan Gerang sang beta nyang le Beda Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi. Ate kuda gepasang maju dalam perang sabi. Nasib di Abu Lahab seorang Islam mati dalam perang Badar disingat ketibangke. Ali bin Abi Talib Geangkat ke pahlawan Tegahan bandengan Sulfata ke penari Sigal ke sintop kafe Lam tanah jilop sikat Kafe yang ladong pingsan Jika lansa